Firstly, so tandangada bang la de kimchi dikhalanga tanda sound system rental chia and the wedding gi chidure ngai da chono la ngai wedding mangbu ngai the sound system ngai run mangbu chichar dara so thring sangi ga ji wedding gi chimbu na so sound chilling ga ji hall gangza do la sara so odi chidunga sound system la gore light do this line so tanda bank la do deposit chi and then ngapha rental la do ani jala has rent chain and I really hope ngai the vlog be completely detailed la chitu asho so I might teach some other hello mission la condition chidare plus I want to show like hello behind the scene of how I do it ani ngai yam the vlog sira na nga to na nga ni ko ba ye gi to de nga thanda di motor la de bank do ni Uber line do ani kha pa ngai ro pai van booking le re van le chala mang or ko tara okay nam si ako di sa nam si ba so min ta ta de so tringa ji da changsa di kan de chu ling chogang na lo ra re so gang ni hall gang za la da ti nam gi on zu di chogang che di basket court ra ani pa ju sho di main hall do che ani odi chini tringa jinga setup di dinde so ngagi khachi lana hall gaji phaju chu sursula speaker line area landa speaker ngingam du jar wall of bass speaker shanda so speaker sum line chigla shani line chigla shani so sound changma khabe chu share so speaker chig phaju cholare da chig sidira chig diju cholare da cha and speaker chig dala shai ani speaker chig phaju chola diju so takta opposite dala chig share da cha ani total speaker khaja monitor speaker ngi shaye and speaker chig extra shaye so 지금 monitor 담나 샤워나 지금 아이디 gap 교도 샤워는 Samsung and 다오다 드린 가지 set list 다나 라규르도 나랑 시 찍신 땅 오래 시 땅 차제 DJ 양치 오래 so 고시 가지 콘세가 리스트 마소 콘세 기 타디 나라 타디 치기 so to get this course 당고 So 당고지 프로그램 찼어 프로그램 약보라 찼어 overall 약보 찼어 so the speaker 상황 아이 back 디사이드 당고로 꽂히서 다르고 상황이 될라시 so 와다데 다르고 상황이 될데 so 와다데 after post concert post wedding 다르고 상황 디디어다 다르고 상황 찍찍찍 시디 뒤에 파 렌탈 떼지고래 네 장관 찍어라 so audition so dire events chigla ima sum duida thizedida ani mangchede changsha so far main dikarla na wireless speaker mic kichidu chala mangoyora so audition tangla changole targun zum mixes ki return ga tai ta mare count to chire ani nga count du ngara ga chala tagda da che ani di contribution ga chala ya honjo ga ji matu ga chinda pa lo ga sha lo and you make sure to every time double check chi kisi ki na kisi mada na and then land or the ki na pa loy to sang ma chi okay guys bye bye okay number link it so tandanga de ngi ro ba mo de che dilan yar ni ani khala chalan sama kya ga do de so dango ji video follow back da so nga zui chala rent chi du ga kha chi ala na weekend gangza rent chi re
and price the weekend da normal nimachik weekend price this mga yugire any weekend la sub pemba chibu rent chwa da sangi pemba da nimangi cha rent chwa price chikba chikyang re so Friday la le Monday la kya shana price chikrang da ani odi chini songa tring da chala dile ani kya ga do de 아니 창사디 야부차소 창사디 야부차소 이나야 디 칼라오랑 so far the 치슈 events 당로니 아니 칼라오람 so this color configuration this sound system 가지고도 가지 딩할 this 내가 롭정도 라서 and then next time sound handle they do along 신앙아 stage ki kapdu gabla de na I can hear like so it's just so many things I tell the symbol shasha maybe next time 가르친 치고들니 이날 렌치기 잘한데 상모 오스터 당에 당다 하라오래 정말 상샤 당샤 so 딜랭가 저데 and hopefully 땡게 넘어서라 하라오래 this idea is whoever is interested in this field like this idea does right get a condition 치고래라니 and I'm always like ready to help anybody any question in other condition 치고래라니 but it takes lots of practice sound handle cheda that's some that's how to do last of vertigo so dila some kesi number ling it ya de chi na chala ji ko chimbu kya de la count to da lakpa da arms muscle da back muscle this is che yo mare leg muscle every time da kang bai phiji che ja so ngai di din de nya sha sa bige tang ma de push roll over and yeah kya so that the pound kya do ikir tera chala nyara so ma de kangbai must be chaja ani so subu injured chai mare disu chala jigo choera so never sweep pe inga choera tanga last di go gap chigolo and last final load di kya sala ya map up gore. Okay guys, so chala changmagi gande chidiling ni khangsu chidiling da dala daira motor nanglo this tangches this kyapa da so I workout to chaja the mitchangmai lega di chiti na I don't know it's not just about like physical this kale lift to chigora speaker and so ngara chikbu chira di this kale na drogpa free na ropa la drogpa chiru chitale ropa use ya the one day on the motor ropa chisa hasing gyaro the lerong icho one day motor ropa chiso ani so one day che mulam changa te ropa longge kuntum trin lega na ngarang che try che so the quality is the physically da but technical pun yorta sound dig go targu gardang kap do ani mix shidu kap the live sound content mixture this practice da knowledge this gore but I don't know michangma idi lega enjoy chiyo na I love everything like causing sub pemba changsa kap do ningu shoge tsu chungni snile gonda tsu ngi da cha ba do chi de tama che nga tang da che sa but nyo bad do ta in the feeling of jam every minute I'm like I make sure like sound yakpon ko loud and clear gabla yabu ko it's a perfect 100% the time but you give your best and I was enjoying every moment so because I always knew like sound live sound mixing chair sound engineering chair shady dinderang ang umani chingituido so I'm just like color I'm living in my dreams though da so I love this thing da but I don't know if everybody can enjoy this like kali hapo this tayo da but cute da would lay so the last kare chala changma kya ani mota di kya nin kala abu sai thang che so jono da tsepa yu chodu
And I hope you guys learned something from this vlog or a day in the life of sound engineering like or musician musician the sound singing musician more like technician okay guys that's it ingira bye bye guys ani you can let me know if you have any question like what kind of vlogs you want to see I party life kaji vlog time nga party post or maybe like hala kaji okay bye guys.